Evo, najslađe. Ajmo cune lagano. McDavid dodijelit će i našim curkama vrijedne nagrade, sportsku opremu. Fotkanje. Okej, ostaje nam još samo proglasiti pobjednice noćnog hakla broj 6, a to su ekipa Kraljice, Iva Sopta, Tunja Poslanec, Viktorija Radoš i Kristina Barić. Evo, Kraljice noćnog hakla, baba navio si pehar. Čestitamo djevojke, donesi ti pehar, ja ću priznanja. Iva, tu sam. Ok, ovdje je priznanje, čekajte, a ovo su voucheri za besplatne karting vožnje. Kaže gospođa Petrović da smo ove godine puni nagrada, jesmo, zato što vrijedno i dobro radimo i onda to prepoznaju svi. Meni i ostatku muške publike najdraži dio hostese McDavida. Naravno dali smo tvrtkama i vouchere za karting arenu. Tu su naravno i ponovno paketi skaka. Vidite, ajmo fotkanje. Evo još jedna hostesa, ispričavamo se, košarkaški klub Cedevita isto je dao svoje nagrade. A ja bi samo za kraj pozvao trenera iz KK Remeta. Ne može? Evo imamo jednu specijalnu nagradu za njega. Opa, special. Ja sam čuo da u KK Remetu jako vole štuju Dražena Petrovića. Pa evo, Memorijalni muzej Dražena Petrovića osigurao jednu loptu s njegovim likom i djelom. Molim ja pljesak. Tako da se stavi u vitrinu. Evo, zamolit ću jednu sliku sa evo, lopta će se sigurno naći u škotskoj vitrini. Yeah, that's the crib side.